I pozdrav svima ljudi, evo nas nastavljamo ovu ludu igricu zvanu Outlast. Nisam snimao 2 dana ili 1 dan, ne sjećam sve. Kad god je prva epizoda ili druga izašla. Ali da, evo sad smo se vratili i sad ćemo opet da igramo, kako se zove, Outlast. Što je ovo? Neka crkva nešto. Neka crkva. Što? Ja mislio da sam se zaglavio, okej. Okej, no. Wow. Ladno. Jo. Neki lik je pao. Dečko, ali si ti pao. Mi ćemo da žurimo pošto nemamo toliko vremena. Što se tiče, možda nas opet onaj kanibal juri, ali mi to ne znamo, pa ćemo da požurimo lepo. Ajmo. Hajde. Okej. Ladno je došao kako se on zove, crnilo. Ali da, ajde mi ćemo lepo, gdje mi trebamo da idemo? Gore sigurno ne. Evo ga vent. Ne možemo u vent. Evo ga ovaj vent, ajmo ovdje dole. Nešto mi govori da ćemo se ovdje teško sjebati. Samo mislim. I šta sam rekao? I told you it would be open. I told you. Graham. We're almost out. Wow, ko je Graham? Možda neki lik, ne znam ko je. Wow, dečko, what the fuck? Damn. Come to me. Evo ga. Trči. Samo trči, ne gledaj na... pogrešan ulaz. Mi idemo lepo, moramo negdje da... Wow. Gde? Hvala Bogu, samo ti trči. Prvo pravilo igrice, uvijek zatvaraj vrata iz sebe. Šta je ono tamo? Normalno WC. Šta je ovo? Izvini, molim vas šta god ste radili, izvinjavam se što sam mušao. Ja ću lepo, neću vam svetam, ja ću da uđem ovdje. To jest da izađemo odatle. Izgleda nas ništa neće napasti, nadam se samo. Ajde, mamo. Jebem ti! Si ti? Idi, uplaši me, Bože. Bože moj, uplaši me. Moldavi se, ne zanima me. Da li možda neki dokument ima ovdje? Kao i obično nema. Mi imamo baterije, to je baš malo baterije. Šta je to bilo? Šta i ko je to?
Izgleda da svi ovi, brate, nisu nešto posebno, ne žele da napadaju. Ali da. Osim par njih. Mislim. Moram da reloadujem bateriju, mi moramo čuvamo baterije, brate, jer mi koristimo gdje treba, brate. Dobro šta lupa više, ovaj sam drušao malo. Okej, ćemo to negdje, what the fuck. Dobar dan i prijatno i doviđenja i prijatno i dobar dan i doviđenja. Neću da te hranim. Ne, zatvorio sam se. O ne, ovo sam se teško zeznao. Ne, pogrešan ulaz. Pa, jel sam trebao ovdje da budem? Ma gdje ja trebam da idem, bre? Ali meni nikako nije jasno gdje ja trebam da idem. Au, trebamo negdje u air vent, valjda. Evo ga. U ovaj air vent trebamo da idemo. Evo ga. Dobro. Makri si tu ovdje. Ne znamo da li je on ovdje. Valjda nije, nažalost. Ok, ne nažalost, hvala Bogu što nije tu. Prošli smo jedva. Šta mi imamo ovdje? Smo se mi opet vratili ovdje gdje nas je ovaj jurio? Ne dajemo ničega. Ok, ovdje valjda ima. Ima ništa, eto ukratko. Neko je otvorio ova vrata. Koje su to vrata? Dobro, hvala što si ti otvorio vrata, pošto ta vrata sad imaju, u toj sobi je baterija, pa ne znam, valjda hvala. Ti zatvori lepo ovo. Oni uvijek uzimaju, brate, slukove iz originalne igre i ubacuju ovaj DLC. Nijedan, neko šeta. Nijedan, brate, put oni... Što je ovaj? Sad nešto nisi opasan, pre par epizoda si me tuko. A sad nisi opasan. Ok, šta mi trebamo da radimo? Find the main valve and shut down the gas and access the airlock. Znači kao trebamo da ugasimo ovaj gas i da odemo u airlock ili kako se već za gas room. Mi lepo idemo ovamo. Znači valjda mi trebamo odavde da idemo. I ja mu čujem, znači, ovaj kanibal me i dalje odjuri, jebote. Ali ima on neka druga posla, jebote, nema juri. Ali zašto? Ali stvarno zašto? Evo ga je. Stvarno ne razumijem zašto. Ok, šta se mi trebamo da radimo? Ima neka baterija ovdje možda? Bell, ok. Ok, ovo mi treba. Cool.
Isto u komentarima, jel može neko da mi objasni zašto se ovo događa? Ono može da se prođe kroz zidove, znam, neću naravno prođem, pošto će mi crkvi ovo, cijelo je pucao. Aj mi neko objasni u komentarima zašto se to događa, ako neko zna. Okej, pa mi idemo, bit će vam baš dobro dok ovaj debeli, ne debeli vremeno, nedostaje mi on negdje, wow. Zamahnuo je. I sad ću imat da ga sačekam ovdje. Haha. Sad mi ništa ne može da te wow. A, šta je sad? Ne možeš ništa sad. Barem nešto dobro, našli smo bateriju. Koliko malo u ovoj igrici, to jest u ovom DLC-u ima malo baterija, te do 7 šta već 11 minuta na početku igrice, prvi bre, kako se zove, 2 serijala već smo imali jebote full baterija ovdje, ono, ne 2 serijala nego 2 epizode. Okej. Ajmo mi lepo, idemo negdje ovdje. Da li idemo, okej. Nešto mi kaže da ne trebam ovdje da idem, pošto ovaj lik je ovdje, ovaj ovdje. Mi prvo da provjerimo šta je ovo. Pa to je ovaj, kako se zove bre, ulaz gdje smo trebali da idemo. A, da, to je ovo koji... Jo, da, onaj jumpscare, ona mi je rekao turn off the gas, gdje sam... Evo ga, okej. Sad se valjda loaduje novi level ili šta već, jel' tako? Pa jeste, no ovo je drugačije. Nice. Ovo je spooky malo. Može li ovaj lik, brate, da se skloni od mene? Dosta mi. Kako si? A toliko je ovaj ambijent, ja... Šta je to bilo? Ništa, ja ne bi ovdje da idem, pošto to se desilo. Taj encounter, kako se već kaže. Gdje mi tačno trebamo da idemo, ili može neko da mi malo razjasni, ne mogu da kažem. Ok, neko mora da mi kaže gdje mi trebamo da idemo. Da nije ovo? Ne, odavde smo došli. Pite, ja se kunem, ovdje napolju mi Night Vision nimalo ne pomaže. Mora da je ovdje neku foru moramo odavde spotnemo. Ne možemo možda ovako? A ne još. Mi moramo nekako ovdje da dođemo, ja barem mislim. Ne može. Stvarno nije jasno, brate, šta je ovo? Nije ovo? Trebamo ovdje da idemo, okej. Zašto imam osjećaj da će me nešto jako sjebati ovdje? Spooky, spooky, muki, spooky.
se teško da mi šta se sve? Ja kad sad nisam umra. A da, ovdje smo da, ovdje trebamo video. Te stolno ja vidim ovaj deo ovdje. Ok, ja ću ovako da idem, pošto nikako... Što je rekao? Čujem da neko trči. Vidio sam ga. Ok, valjda idemo ovdje. Da li je ovo ključkano? Nije. Da li je ono tamo? I dalje ne vidim sad što je ovo dosta grozno. Ono nam sigurno ne treba kamera. Onda je... šta? To igra košarku. Gladno igra košarku sa glavom. Ne mislim sa glavom, šta? Šta? Što se desilo? Neko je fuck i otiču. Vi zaglavi se. Okej, evo mi je lepo nego ovdje. Ovo i dalje igra košarku. Je tako? Wow. Ja mislio da će me udariti, bro. Prošli me, jel barem otključano jeste, a ja ću lepo da ga zaključam, pošto će ovaj lik da me 100% ubije. Nešto moramo da uradimo. Jel ovo ovdje možda jest? Pao sam. Da sam ja to pao? Ovo je neki sewers, brate, ne znam, ovo je neki kanal. Pa? Mislim... Ljudi, ovdje ćemo polako da završimo epizodu. Nadam se da ste uživali u ovom gameplayu i video zapisu i kako se već ako kaže. Šalim se, ali nadam se da ste uživali. Bacite like, share i subscribe ako želite da nastavimo ovaj serijal. Možda bacite i ovaj komentar. Recite ova epizoda je govno ako želite, ili prosto recite da vam se dopada epizoda. I da, dajte mi ono neke tipove o igrici, šta trebam da radim ili šta radim pogrešno, pa da. I vidimo se u sljedećem videu. Peace.